velikim zadovoljstvom i ponosan stojim danas tu u Neurot novom slušnom centru u centru Niša, koji je već 9. slušni centar Neurota u Srbiji i pozivam sve građane Niša i okoline da dođu u naš slušni centar, testiraju svoj sluh i potencijalno vide da li im je potreban slušni aparat. Neurot je austrijska porodična kompanija sa tradicijom od 1907. godine. Kvalitet Neurota je isti u Srbiji, u Austriji i u Švajcarskoj. Imamo akustičare koji su educirani u inostranstvu, nudimo test sluha u najsavremenijim slušnim kabinama. Partnere koji su nam došli, živeli i srećno. Hvala. Neurot nudi najsavremenije slušne aparate koji se ne vide, a sama kupovina je jako povoljna jer imamo mogućnost plaćanja na 48 rata bez kamate.